Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Sakbay na, makablaawan man itinaimbag nga oras da Rimando family tinagilyan La Union, kablaaw manipod kani RJ. Ken karakay amin anaayat amang tartarabay iti drama tayo nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Agyaman kami unay karakayo as supporters. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasalitaan arapaulwan. Agkirin kamutag. Lito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Anyat kukuem ngay, Crispin. Agkirin kamutun abarok. Sana kaya makatulong ka na kiti trabaho dito balay nanang. Amoy mo ten, asumsumre ka kiti opisina iti inal daw. Sana day tati kayat ko asawan. Sayang mo't tigagot mo anak. Agkirin ka mo't tapno da serbiti suswelduam. Ninanang mo, uray saan yung ibagbaga, aggatang aklatamot iti alikaman. So nga dalatamot serbiti sweldok, kakaiso na aparoak. Day ka nga road, ti pagdanagak tanay. Kasangay mo manan, daytoy mapaspasungadan nga aldaw. Danag yun, ayan nanang. Siyak mo ti makaamoy ti amin na paska, baro akit ka raon. Un nga rod anak, baro ka, manutawon maun. Apay, nalipatan nyo nanan. 30 titawon ka. Dayta, ti pagdanagak launay anak. Iso nga, agkirin ka mutan. Agkirin nga. Agtiglay kan Anya? Mga sawa kan manong. Ay, unay daytan kaka. Anya ayat ti parikot mo bakay? Pampanunutag, no anya ti kasayaatan ama aramed. Tapno mga sawan ni Crispin. Aday tirik na dayta. Uray kayat mo no, di na kayat. Ken uray saan ta akayat no kayat na. Di awan mabalinta. Pampanunutag nga rod, no anya ti kasayaatan ama aramed. Kahit ada ka din na panunot mo, bakit? Ada. O di aramide mo na naagaws. Ti parikot ko nga rod kat kasapulak ti kwarta iti daytoy ana panunot ko. Anya ayas tinapanunot mo? Manangdanak kumalakay. Manangdan? Para si Anya. Manangdanak iti babae amang sulisog iti anak ta. Ay unay daytan kaka. Ay madia. Imposible amaday no sulisugan da. Kaski kamot bakit? Tila mapampanunot mo. Parikot tumot lang no garanggan diyang timang sulisog iti anak ta. Amom lakay agbaliw mo ti tao. Anya tamom ngay, no agbalinto alimpyo, day ta agaranggan diyang intun maasawan ti anak ta. Anya, unay day tan kaka.
nana, ure saan kayo agkidaw iti korta? Ik-ikan kayo matunggal sweldo. Emergency nga minan daytoy, anak. Emergency. Wan, ang mga numapano ni Dya Manila ay awanan. Masino? Dadya babae Babae. Wan anak, ay, kwagayam. Ay, anya ka din ti bagbagak. Anya ka diti pangaramatan nyo iti korta nanang. Dalaga tangak. Intun sweldo na gatangin nyo rete bagbagayo agatangin nyo. Agpamanila nga rodan di akin ko Sige, ikan kayo. Gamnay, maksayan ton ti itid ko kada kayo inton madanon ti sweldo. Tadamot pangaramata. Wan, saan aparikot dayta anak? Alam mo ito nga rodan. Ay, unay daytan kaka. Asino aya ti ibagbaga matangganam bakit? Nicolen. Anya? Katnosar sa rampiting dayjay. Mapan kanon ag trabaho iti club iti Manila. Isupay magtinapilay. Nadalus mo't a babae dayjay, napintas pa'y. Ay, jak kayat dayjay nga agbalin na manugang bakit? Agpili-pili ka pa'y lang, kat baa ka ang anak ta. Awan, at di kararamidan. Isang sagmak mo na di anak ta no kasta. Pangriing laang mo, titirik na ti anak ta abaak. Iso at agtagarila kay. Tistingak laang no adda pa'y riknana. Kan tistingak no bakla, uno malalaki. Ay unay daytan kaka. Anya ti kunayo, nana? Saan ka pa'y ngagpamanila, Ta, adda kidawakan ka. Agpatulong ak. Bayadan ka. Bayadan nak? Ay, unay daytan ka. Anya ayat ti patrabaho yu kanyak nana. Sulisugem ti anak ko ani Crispin. Tangdanan ka. Anya? Baklan samot jay anak yu nana. Saan? Mabain laeng dayjay. Iso nga urayon na ti sulisog. Ay unay daytan kaka. Kabaalam dayta. Si kapay. Well, if the price is right. English daytan basang. Kaya't nasawan. Magustok lakit diti presyo. Bayam ta presyo ditan. Tagwapo mo ti anak ko. Ay, unay daytan kaka. Adaan pa itinatalgad at trabaho. Nasingpet. Saan aman ang luko? Anya pa'y lati sa pulong ngay. Oray man kat saan ka natangdanan ka nangabak kan kwa na. Unay daytan kaka. Sol Blakay. Kay? Nicolen. Nobya ka din ni Crispine nga anak ta. Saan pa'y? Kat mo ibagbagam asal. Mayatan amang sulisog. Iso umay dito ni Kulen. Masapol ang magsipanaw tayo. Tapno maaram na ti anak ta. Ay unay daytan bakit nagalas? Saan nagalas no ag kinawatan da? Nagmayat ki dia. Anya? Pasanaw no saan lang ag kinaawatan? Lakay. Think positive. Ako na day tiglays. Unay daytan kaka. Apay na. Magsirubot kayo, may. Ingkam makipaskan anak. Saan kamot anausab iti paspaskan? Talaga saan na. Mapanak hindi makiin-inagaw iti makanditan kat adamot igatan ka. Masapol nga ginanaak. Nalawan aginanaka. Kalpasan ti panaginanak biit. Istimarag na iti aramatik manin na mapanan iti opisina yung tunbigan. Amok day ta anak, iso asigay. Makaamu ka pa lang dito, ta makaamu kami mo't ijay. Ay unay day tan kaka.
Manong Crispin. Ay, isirak gayam daytoy. Ah, Mabalinti makitugaw? Nabanugak ngamin na nagnag na. kwa? Makitugawak lang mo't biit. Sige. Pagtugaw ka. Ay, agyaman na. Ada ka din napatig nga ibagan mo, Colin. Ado kami ti iring Pasko at trabaho. Ag-relax ka mo't Manong Crispin. Agtrabaho ka lang arudin itirwar. Agtrabaho ka pala dito balayo. Ay, mabagtit ka. No kasta? Anya? Amo, Manong Crispin. Nagsingpot ka. Kang runante amin. Nagtaer ka. Super. Ay, agyaman na kahit dahil ta, Colin. Talaga nagtaer ka kasla artista, Manong. Iso, di la mabalin nga rakupan ka ta. Fans nak ngamin. Fans, Manong Crispin. Fans. Hindi. Lahat at timakder ka kat inarakop na kon. Nagirot pa eh. Ay! Induron nak mutan. Apay nga kasta ka? Siyak pa ti question na ram, no pabasulam. Mura detan. No di nak agkan kan arakupan idarum ka. Ibagak akayat nak agundawayan. Anya? Nagalas kamot ka na babae. Diyak kaya tigas na nga ramid ti babae ko rin. Binabastos. Sayang lang tapintas mo, takas takamot. Sayang mo't ti kinataer mo tabakla ka mo't. Di mo ibagbaga ti kasta. Taamangan no tumalikod tarupam amarabis. Kasano kat laklakayan kan? Awan pa asawam. Sa anak nga minadarasudo sa kasken ka. Mangpalpali iwak pa lang itagbali na kaayan ayat ko. Pilyak ti babae ana emma kan nanakam. Isa pumanaw kan, sakbay nga iparangguid ka. Irwar ka dito balay makitam. Isa pumanaw kan, sakbay nga iparangguid ka nga irwar dito balay. Ala, sige, panaw. Arsalum, pumanaw kan. Unay daytan ka. Bastos mo't ti anak yun, Ana. Binastos na ka kaday. Wano, ginundawayan na ka. Saan? Ay, iso ako namutan. Abastos, gaputa saan na ka ginundawayan. Induron nak, idi arakupak. Ay, naglukan. Mutalang nana. Nasa umaw. Siyak lang arudan tinangarakop, induron nakid din. Bastos sa talaga. Nala, pasensya amon balasang ko, Uray, tadamot tangdan mo, iti dayjay nga naramid mo. Mabain laeng dayjay, tawan pa'y kapadasan na ayat. Laglagkit di nakapimpintasak, induron nakit din. Pakipot laeng dayjay, mayat tumot laeng. Saan na amangan no isaltak na ko, no ulitak pa'y tikas jay. Unay daytan kaka. Hello, anak. Ada ka man. Ay, Apay ngay, nagsindaay ka imay dito na dya Colin nanang. Nagbastos. Bastos? Nay, apay aya nga man. Inarakop na kid din. Kalpasan na, pinangtaan nak. Anya ngay timpang tana. Nujak ka no arakupan kinagkan. Idarumnak ka no. Ta kayat ko agundawayan. Bastos sa babae. Nalabarok, bay amon. Di mon panunutan day ta. Tapno sana madadaal ti ulom kan kwa na. Uno saan? Asawa ngaminan. Nanan. Iti day ta atawon mo katanda ko man apo may. Narigat kag darasudos launay nanang. Tanunay kaglis ka, wano nay dugmam ka, iti kadadaras. Bukol, ti kanabam. Uday-daytan ka. Adda na amuak nanang. Nagalas adamag. Anya ngay daytaan na amuam, anak. Nagalas matan tinaramid yaw. Jay kinid daw yaw akwarta kanyak. Isumad gayam ti intangdan nyo kanikuli namang sulisog kanyak. Nagalas kay matan. Kwa anak. Di na ko magurguraan, Maawatan na ko
Kailiw kumot nga minun ti apo. Ti amok nga men ket talaga nga itulok mo nga aglakay kan abaak. Sa anak adarasudos nanang. Masapul at tingitingag amin na bambanag. Paliiwak mo tati babae noon nanakam kan na emma. When may talaga. Gusto ti anak mo. Basta ti may parban. Yak kaya tatuladan na iti kakasinsin ko dumarasudos da kan ayat. At di tati kalkalpas lati kasarna. Agbimbinok singdan. Punaw ta kunam anak. Buksingan ni Andraw ni bakit na. Lumaban mo ti babae. Di kan agbinok singdan. Ket dala kay Jose kan bakit Petra naganak tati ripiray. Ay unay daytan. Jak kayat ti kasta nanang tatang. Ti kayat ko. No mga sawak. Tay agbinulig kami itirigat kan ginawa. Ag kinaawatan kami iti amin na banag. Tapno naragsak ti mabukal pamilya. Sa nakasyay at ti kayat chukat. Tokkawak mo no gamataklatan ti kumpormilita babae. Tapno makunala nga adda kaayan-ayat ko. Madia. Talaga may tamaday. Iso asika bakit. Saan ka amang isong-song iti pagbabawyam tao iti udina kan pagbabawian mo ti anak ta ay unay daytan. Ay kwa anak ko, pakawanan nak, maawatam ko ti adda arik nak. Maawatan kayo nanang, ngamsan kumakas jay apakibiyangan nyo tiriknak. Diyak kayat nga apuraandak ang mga asawa. Diyak kayat yagbabawi iti udina. Kasta tinanakam anak kau. Amuna panunutan ti masakbayan na. Sika nga ibakay. Amum kadimay na panunutan ti masakbayam. Kasla ka mula sinaw namang babalaw kanyak. No nagbidutak ako di na mo ti ruruman launay. Pagbababaw ya mo ti kasya nagbidutak. Very good. Si kantulat ti agbiddo magtakitaam. Nanang, tatang, diyak kayat aday ta nagbasit lang nga banag ti pagrityaran niyaw. Siya kon ti mangibagbaga, alipatan ng tinapasama kabidot. Bayan taklatan iti day ta abanag. Ta saan mo't nga emergency la unay day ta panangasawa. Unay day tan kaka. Gusto ka, Crispin? Saan ngayon napuraan ti panangasawa? Tingitingan na naimbag tirik na tapno awan to ti pagbabawyan iti udina. Nitan papagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan na napaulwan. Agkirin kamutan. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.